Pozdrav dragi moji i dobrodošli u novi video. Danas radimo, kao što vidite po naslovu, jedno strašno ubistvo za koje sam ja nekako od svih ovih ubistava koje sam istraživala i koje ću istraživati nekako najviše vezana emotivno. Tako da danas ćemo pričati o surovom, ne mogu da kažem ubistvu, nego ubistvu i masakriranju jedne predivne žene, a to je Ana Walsh. Pre nego što krenemo na video, zamolila bih vas sve da se subscribe-ujete na moj kanal, da mi date nekako tu neku pozitivnu energiju da nastavim da snimam, jer ovo je zaista ono što volim i ovo je zaista ono što želim da radim. Tako da eto, trudit ću se maksimalno da vas ispoštujem. U nekim videima sam dobila komentare da trebam da ubacim prevod na srpski, bosanski, hrvatski, svejedno, znači naš prevod. Međutim, ja sam mislila nekako da naši ljudi razumeju tu neku osnovu, a između ostalog, svaki put kad vam prikažem neki klip, ja vam i objasnim šta ste videli u tom klipu, ali ću se danas potruditi zaista da napravim i naš prevod, a ima i engleski prevod. Tako da, evo, pričajte mi u komentarima, recite mi u komentarima da li vam zaista treba naš prevod. Bar vi koji za sada gledate, a u budućnosti kada budemo imali malo više pregleda, onda ćemo verovatno morati da radimo apsolutno prevodima. Tako da, podržite me i eto, idemo na video. Kao i uvek, na početku želim da vam ispričam nešto o žrtvi, a to je u ovom slučaju Ana Walsh. Ana Walsh je rođena Beograđanka. Rođena je 1983. godine, završila je 5. Beogradsku gimnaziju i zatim upisala Filološki fakultet, francuski jezik. 2005. je prvi put otišla za Ameriku i prvi put kad je kročila na tlo te zemlje, znala je da je to njena obećana zemlja i da ona tu zaista želi da živi. Tako da je odlazila i vraćala se, išla je na taj popularan program gde idu naši studenti i dan danas, a to je work and travel, tako da je tamo radila u nekim hotelima, najniže poslove tipa sobarice, služavke i tako. Mislim, to naša deca rade, inače dok studiraju u našoj zemlji, odu za Ameriku, zarade 3 meseca rade, 3 meseca putuju po Americi i tako. Nađu i čak i 2-3 posla ako treba da zarade što više novca da bi mogli što više toga da vide u Americi. Tako da je ona radila u jednom hotelu i obećala je, puno je prijateljstava sklopila tamo, tako da je obećala da će se vratiti i vratila se. Kad je završila i diplomirala na Filološkom fakultetu, francuski, odselila se za Ameriku, da kažem za stalno. I tu je počela njena karijera. Ana Walsh je osoba koja je bila jako vredna, jako radna i jako ambiciozna. Zaista nije joj ništa bilo strano, sve poslove je prihvatala, a najviše radila u toj nekom ugostiteljstvu, što se kod nas zove, u Americi se zove hospitality, tako da je najviše radila po hotelima, da bi na kraju postala i kao menadžerka front deska. To se kod nas prevodi kao menadžer recepcije. Tako nešto. Uglavnom, to je jako dobar posao i uvijek je dobro zarađivala. U međuvremenu je upoznala nekog čoveka za koga se udala, međutim, nema puno informacija o njemu i on za ovaj slučaj nije toliko ni bitan. Tako da, najbitnije je to da 2014. godine otišla na neki seminar gde je ugledala Briana Walsha i tamo je bila sa svojim prijateljem koji je, nažalost, i posljednju noć njenog života proveo sa njom u njenoj kući, a to je bilo 31.12. bukvalno doček nove godine, je proveo sa njom 2022. na 23. Ona je videla Briana i onako delovao joj je interesantno, tako da je zamolila svog prijatelja da ih upozna i čim su se ugledali nekako
Svi su rekli kao, odmah su se nekako spojili i osjetila se ta neka privlačnost između njih. Ubrzo su počeli da se zabavljaju i 2015. godine se i venčavaju. Njihovo prvo dete se rađa 2016. Drugo 2019. ili 18. U svakom slučaju ću vam napisati. I treće dete dobijaju neplanirano 2020. Tako da je ona sa Brianom imala 3 predivna sina. Bila je jako dobra majka i bilo je jako žao što ne može mnogo više vremena da provodi sa svojom decom zbog toga što su oni živeli u Massachusettsu, to je jedan grad koji se zove Cohasset, a ona je radila u Washingtonu. Jedno vreme se ona prebacila i radila u Bostonu, u Massachusettsu, ali jako brzo se vratila u Washington. Ima tu i nekih razloga, ali neki drugi, treći razlog je sigurno bio što u Washingtonu, Washington DC kao glavni grad Amerike pruža mnogo više mogućnosti i ja mislim da su mnogo veće plate. Ode Garfi. Kada pitate sve ljude koji su upoznavali Anu Walsh, ko je bila Ana Walsh, prvo ću vam reći prelepa žena. I zaista, kad je vidite, ona je imala 39 godina na tim nekim poslednjim slikama njenim i ona je zaista prelepa žena. Znači, nema dalje. Mislim, Srpkinja, šta ćete, Balkanka, to su naše žene najlepše na svetu. Međutim, mislim da je jako pogrešila oko izbora partnera. Prvo zato što Brian meni čak i dok je bio mlađi i normalniji, ništa specijalno nije izgledao, a tek kasnije, znači, totalno se zapustio čovek dok je ona jako puno vodila računa o sebi. Znači, išla u teretanu na pilates, zaista žena je bila negovana od glave do pete. Ali nije sve u izgledu, hoću da vam kažem, nego nekako, vidjet ćete kasnije šta se sve dešavalo, ali hoću sada da vam kažem. Kao da je osetila u njemu neku vrstu zaštite finansijske. Ljudi, to je totalna greška bila. Znači da je bilo koga sa ulice pokupila, bolje bi je finansijski zaštitio, jer Brian je bio jedan veliki prevarant. Od početka do kraja. Ona to, nažalost, dok nije rodila 3 dece, nije shvatila. I meni je jako žao zbog toga, jer mislim da je u pitanju jedna intelektualka i jedna žena koja zaista trebalo bi da zna da proceni ljude koji su zaista uspešni i zaista ambiciozni od onih koji se samo tako prave. I znate one naše ljude, naše muškarce, trange, frange, kombinacije, ma sve može, a u stvari ništa ne može, ma ja ću to, brate, da ti završim, pa te onda zezne. Bukvalno, ljudi, to je bio Brian Walsh. Meni je žao što to tako pričam, ali u videu, mislim, on zaslužuje mnogo gore, a ispričat ću i mnogo gore o njemu, ali hoću da vam kažem da mi je žao što pričam o njoj da nije na vreme shvatila s kim ima posla. A opet, kao i u situaciji nekih drugih ubistava, recimo Chris Watts, na svadbi Ane i Briana Walsha, njegova porodica se nije pojavila. I nekako, to je za mene uvek neki loš znak. I eto, ako poznajete ljude da se tako nešto desilo, čini mi se kao da je to nešto, neki loš predznak, da kažem, da će se nešto loše desiti. Jer, mislim, ako vi ženite sina i ne budete na tom venčanju, to nešto zaista nije u redu. Razumete me? Po mom mišljenju. Evo, recite mi u komentarima da li se slažemo, ali po meni to nije normalno.
Na njihovom venčanju nije bila njegova porodica, samo su bili njeni prijatelji, njeni saradnici, ali jednostavno Ana je u početku nekako bila zaluđena Brianom. Htela je da bude što bliže njemu i to je razlog zbog čega se iz Vašingtona je našla posao u Bostonu, da bi jednostavno bila u istoj državi, jer ovako su bili odvojeni 700 km, ovako par desetina kilometara, jer Cohasset je malo mesto u Massachusettsu, ali to je mesto gde žive jako bogati ljudi. Oni su imali prelepu kuću sa bazenom i zaista mogu da kažem da su lepo živeli do određenog momenta. Dok Brian nije, da izvinete, sve je zasrao. Dakle, nadam se da ste shvatili o kakvoj osobi se radi i da je ona zaista bila spremna na sve i da se žrtvuje zbog muškarca, a isto tako da radi jako puno da bi svojoj porodici obezbedila sve. U jednom trenutku Ana Walsh napušta karijeru ugostiteljstva i počinje da se bavi prodajom nekretnina. I mislim da je to bio dobar potez, zato što je ona jako talentovana za to, jer znate kako, lepe žene dobro prodaju nekretnine, ali ona je jednostavno želela da nauči sve to i da se time bavi. Ona je takođe imala više svojih nekretnina na svoje ime, jer je jednostavno sve ulagala u nekretnine. A šta se umeđu vremenu desilo sa Brianom? Brian je pre svega bio u jako lošim odnosima sa svojim ocem, da ne kažem da uopšte nije pričao sa ocem, a bio je mamin sin. Klasičan mamin sin, koga će mama uvek zaštititi i on je uvek u pravu i ne može Ana da bude u pravu, nego je njen sinčić u pravu i verovatno nije imala dobar odnos sa Anom, ali zanemarimo to. Inače, njegov otac je bio jako poštovan doktor i kad je on preminuo, Brian je otišao u njegov stan i pokrao sve vredne stvari koje on imao tu. Jer on ništa nije ostavio svom sinu, nije ga zanimao sin, nije ga zanimala snaja, čak ga nisu zanimali ni unuci, jer mislio je ako se previše približi unucima, da će to uticati na njegov odnos sa Brianom i da Brian može lako da ga izmanipuliše. Znači, u principu, odnos nema ga. Znači, nije imao odnos sa ocem. Kad je otac preminuo, on je sve uzeo od tih nekih vrednih stvari i to su jednostavno bio je tu jako skup nakit, satovi i sve ostalo i on je to sve prodao i unovčio. A između ostalog, on je preko nekog svog prijatelja došao do dve slike Andyja Warhola koje su koštale svaka po $200.000. Znači, te dve slike su vredile $400.000. On je napravio fotografije, slikao kao da su one autentične i stavio ih na eBay, obe za $80.000. Znači, 5 puta niža cena, navodno je napravio objašnjenje kako renovira kuću, pa mu eto hitno treba novac. Javio se čovek iz Los Angelesa koji je odmah hteo da kupi te slike. Ja ne mogu da verujem da neko može da ti prebaci, a da te ne poznaje. Mislim, ja bi iz Los Angelesa, da, jeste to drugi kraj Amerike, ali ako imam $80.000 da dam za dve slike, pa imam i $1.000 da preletim celu Ameriku i da pogledam te slike, da li vrede tih para, da li su original, bla, bla, bla. Taj čovek je bio kolekcionar upravo tih slika i on je Brianu uplatio $80.000, ovaj mu spakovao slike, poslao. Međutim, kad je čovek otvorio te slike i kad je otvorio taj zadnji deo gde kao treba da bude autentičnost tih slika, to nije postojalo. Tako da su slike bile lažnjak, falsifikat, kako god hoćete. Čovek je tražio nazad pare, Brian mu se 3 dana nije javljao na telefon, misleći, ok, brate, od blama neće više me zvati. Međutim, taj čovek je bio uporan, na kraju je to prijavio federalnoj policiji i ništa se nije dešavalo negde do 2021. druge godine,
gde je Brian mislio da se izvukao, međutim jako brzo ga je pozvala policija na ispitivanje, on je priznao zločin jer očigledno je bilo da je prodao čoveku lažnjake i mogao je da dobije jako veliku kaznu, još uvijek nije bilo suđenje u suštini njemu, ali za početak dobio je na nogicu. Čovek je bio u kući, u Kohacecu, sa 3 dece sa nanogicom i mogao je samo 2 sata dnevno da izađe. A u tih 2 sata je trebao da pokupi svoje dete iz priskula, iz vrtića ili ne znam, predškolskog, najstarijeg sina, i eto, da nešto odradi, da kupi neke namirnice i to je u principu tih 2 sata koje on mogao da provede. Anu je to jako potreslo, Anu je to jako pogodilo i Ana je nekako sve to doživela kao neku svoju sramotu i kao neki svoj blam i kao jednostavno da je ona zaslužna za to što se sve desilo. U tom trenutku mislim da je njihov brak krenuo definitivno da se raspada. Jer ona je nekako gledala i to kao svoj neuspeh. To što se njemu desilo, ona je gledala kao neki porodični neuspeh, ali prosto opet ne mogu da verujem da nije mogla da zna da je u braku sa nekim koji je u stanju to da uradi. Nažalost, mislim da je znala da je on u stanju to da uradi. Leđa su se slomila na njoj. Rekla sam vam, vratila se u Washington da radi kao prodavac nekretnina i putovala je bukvalno avionom, recimo u ponedeljak, u petak se vraćala avionom do svoje kuće i provodila samo vikend sa svojom decom dok je Brian imao nanogicu i jednostavno vodio računa o deci. Kako je vodio, imali su dadilju, hvala Bogu, ali nema ništa bez majke, kako da vam objasnim. I ona jednostavno nije imala izlaz u toj situaciji, jer on nije radio u tih 6 meseci, prvih 6 meseci kad je imao nanogicu, on se nagojio, pustio kosu, postao onako aljkav, nikakav, nije izlazio iz kuće, verovatno se i on loše osjećao, ali kako da se ne osjeća loše kad je tako loše stvari radio. Ana je pokušavala sve to uz svoj rad da doprinese porodici, međutim, verovatno joj je, verovatno više nije imala snage. Na poslu gdje je radila upoznala je drugog muškarca. Jako brzo se povezala sa njim, to je jedan jako uspešan, lep muškarac, za razliku od Briana. I pustit ću vam čak i njegovo svedočenje. And what was your initial relationship? We quickly became close friends, then confidants, and before long we started an intimate relationship. And what do you mean by confidants? We would share conversations about our lives, what we were going through, personal troubles, those sorts of things. And did you and Anna have plans for Christmas Eve? Yes. And what did you do for Christmas Eve? We drove out to Annapolis to have dinner with friends of mine. And where did you and Anna go after dinner in Annapolis? We went back to my home in Washington. And did you spend the night there together? We did. And what did you do on Christmas morning? It had snowed the night before, so Anna's flight had been delayed or canceled. She left because I was taking custody of my children either later that day or the next day in anticipation of taking a winter vacation with them. Did you and Anna discuss how Brian Walsh reacted to Anna not being in Cohasset on Christmas Eve and getting there later on Christmas Day? She told me that they had had an argument about it and there were some points of contention. Did you and Anna discuss any stressors about that
or any stressors in her marriage to Brian? The biggest stressor was his inability to resolve his criminal case, and the fact that because of that, she couldn't be with her children and bring them back to Washington, D.C., and the fact that it felt like it was holding up her life. Pokušat ću da vam prevedem, a ako vam ne prevedem, onda ću vam ispričati, ali mislim da ću vam prevesti cijelo njegovo izlaganje. Bila je očajna. Kupila je townhouse u Washingtonu za svoju decu, ali i za Briana. Bez obzira što je imala vezu sa drugim čovekom, ona je imala 3 dece sa Brianom i nekako verovatno se osjećala odgovornom da i on bude deo svega toga, jer to su njegova deca. Nema nešto u priči u cijelom ovom slučaju da je ona što kao želela da se razvede. Verovatno je želela, ali je čekala pravi moment, jer jednostavno Brian više zaista nije bio čovjek za nju. I ja je potpuno razumem. I 10 dece da imate. Ako to nije to, razvedite se. E sad, kad bi tako i muškarci razmišljali i žene razmišljale, sve bi to bilo okej i ne bi bilo ovako morbidnih slučajeva kao što je slučaj Ane Walsh. Te 2022. ona provodi katolički Božić, iako je pravoslavne vere, ona je isto kao i mi, i svi ljudi koji su u inostranstvu, znači da, vi slavite svoj Božić, slavite svoje badnje veče, ali isto tako ako živite u nekoj katoličkoj zemlji, imate oko sebe 20 prijatelja koji slave katolički Božić i pozovu vas na večeru, na zabavu, na proslavu katoličkog Božića, naravno da ćete otići, nećete sigurno reći ja ne slavim katolički Božić. Ne. Normalni ljudi će prihvatiti sve u toj zemlji koja im je omogućila sve. Ne znam kako da vam objasnim, eto. Znači, ona je prihvatila sve praznike katoličke, ona je isto volela Srbiju, Beograd, stalno je bila na vezi Beograd, Boston, i njena majka Brian je čak išao za Beograd sa njom i njena majka je jednostavno izjavila da je prelepo bilo kad je Brian došao, da su bili toliko složni, da je toliko voleo, poštovao, da niko ni u ludom snu ne bi pomislio da on može tako nešto da uradi Ani. Ne verujte svemu što vidite. 25. decembar, Božić, ona provodi sa svojim ljubavnikom i njegovim društvom, a zatim 27.8. putuje za svoj grad, za Cohasset, odnosno za Boston, pa onda Uberom ili taksijem ili svejedno dolazi do Cohassetta, odnosno do svoje kuće, i tako je funkcionisala. Od svoje kuće je vozio Uber na aerodrom, tamo je hvatala avion za Washington i tako svaki petak, ponedeljak, što je za mene onako van svake pameti, ali ako je ona tako mislila da tako treba, ja to poštujem. Ja ne mogu da kažem da se ja slažem sa tim, jer se ne slažem, ali ja to nikada ne bih radila. Ja bih se zbog dece žrtvovala i radila bilo koji posao u tom gradu, samo da svako popodne dođe kući. Ali ona je želela verovatno nešto više od života i pored Briana nije mogla da se opusti u smislu ono što je mislila na početku te finansijske strane, tako da je morala jako da zagrize i da bude jako predana poslu. Dolazi kući i sprema se doček Nove godine, 31.12. i oni pozivaju upravo prijatelja koji ih je upoznao. I on dolazi na doček. Pustit ću vam njegovo svedočenje na suđenju Brianu Walshu, koliko je bio potrešan i koliko je njemu Ana bila draga. Tako da vidjet će, kad su ga pitali pa kako je bilo tu noć, zato što je to njena poslednja noć, da je ne iko video živu i upravo Jem je jedini video živu, poslednji, osim Briana naravno, koji je ubio.
On je rekao da je ona bila nasmejana, vesela, da su oni sedeli sa jedne strane onog ostrva u kuhinji na stolicama, a Brian je bio s druge strane, spremao im klopu, piće, grickalice i sve ostalo. I ništa nije ukazivalo da nešto loše može da se desi. Nažalost, kad je on otišao oko 3-4 ujutru, prestaje tajac do 4. januara. Ona je 3. imala rezervisanu kartu za Vašington. Međutim, ona se nije pojavila na poslu. Brian nije prijavio njen nestanak do 4. januara. Ali prvi koji su prijavili njen nestanak su bili kolege s posla. Jer to da se Ana ne pojavi na poslu, to je njima odmah bio znak pitanja zašto se Ana nije pojavila. Odmah su zvali policiju, nakon toga je i Brian zvao policiju i tu počinje cijela farsa, cijela priča gde Brian laže, maže, navodi policiju na neke druge tragove, navodno priča policiji kako ona 1. hitno morala da ode za Vašington jer su je zvali s posla, dok ovi s posla kažu ne, ona je bila slobodna do 3. Ali on je ubedljiv da je ona 1. da je on zaspao, da su deca spavala, da je ona izašla iz kuće, dalje uzela Uber, taksi, lift, to su ti prevoznici. On nije video, ali ona je jednostavno napustila kuću i 4. je on prijavio njen nestanak. Jer je mislio da je navodno ona 1. otišla na posao zbog nekih bitnih stvari. Kada je prijavljen njen nestanak, jednostavno policija je odmah reagovala i odmah su uključili sve moguće, na kraju i FBI, i K9 pse, i helikoptere, i sve živo, ali na početku su nekako slušali Briana šta on priča. Međutim, on ih je navodio na pogrešan put, tako da su oni morali da ispituju sve vožnje koje su se desile 1. ujutru. Ljudi, 1. ujutru niko vas neće nigde odvesti ovde jer niko ne radi. Avion 1. ona nije niti rezervisala, niti bila na tom letu, niti bilo šta. Pritom njen telefon sve vreme je pinovao u kući, u Kohacecu gde su oni slavili Novu godinu. Kada su ga uhapsili, nakon toga je krenula opšta potraga za njom. Ovo je moment kada Brian Walsh, nakon 3 dana od nestanka svoje supruge, kupuje stvari u radnji koja se zove Loves, a inače posle ću vam pokazati i gde on kupuje stvari u Home Depot. Znači, to su sve radnje koje se bave prodajom svih nekih tako kućnih stvari, za čišćenje, za ovo, za ono. Ovo je on u Home Depot gde kupuje bukvalno apsolutno sve što je potrebno da očisti mesto zločina, i sodu bikarbonu, i sredstva za čišćenje, i četke, metle, i testere, i sve što mu je trebalo da se apsolutno oslobodi njenog tela i da jednostavno bude dalje srećan i zadovoljan i da nastavi da živi. Međutim, sva sreća, ništa mu to nije pošlo za rukom, bez obzira što je toliko naudio Ani da njeno telo nikada nije pronađeno. Na svu sreću, svi oni koji su tužioci bili u tom slučaju i porota shvatili su da jednostavno je on i niko drugi ubica Ane Walsh. Sve je pokušao da sakrije, na nekoliko mesta izbacivao đubre. To đubre je bilo u kesama gde su verovatno bili delovi tela Ane Walsh, ali ni to mu nije pomoglo. Dobio je doživotnu robiju. To vam sada kažem, a čućete i dalje šta se sve desilo na njegovom suđenju. How to saw a body, how to dismember a body. Can you be charged with murder without a body?
A MacBook that used the Apple ID for Brian Walsh researched how long does Lowe's keep security footage? Disposal of a cell phone, cleaning blood with ammonia, bleach, and hydrogen peroxide. Whether it is better to throw away crime scene clothes or wash them. How long does DNA last? Is it possible to clean DNA off a knife? How long missing to be dead? Can you identify a body with broken teeth? Can you throw away body parts? Best way to dispose of a body. Best way to dispose of body parts after a murder. Shvatili su da je pobacao, vidjeli ste da je nabavljao sve za čišćenje i sve za zločin koji je načinio. Vidjeli ste pretrage njegove na Google-u. Tako da, bez obzira što telo nije nađeno, policajci su otišli na mesto gde se reciklira to đubre i našli su jako puno detalja, a to je, našli su njenu karticu od vakcinacije, na kraju su našli ogrlicu Guccijevu koju ona sama sebi kupila, našli su jako puno đubreta, prljavih stvari, krvavih stvari, testere i sve ostalo što je njemu bilo potrebno da se otarasi tela, a vidjeli ste, on naravno telo nije bacio na jedno mesto, nego ko zna na koliko mesta, ali je toliko zadržavao policiju da na kraju kada su oni došli do svih tih mesta gde on bacio đubre, to đubre je već bilo samleveno, tako da verovatno i telo Ane Walsh takođe bilo samleveno u tom đubretu, ali ne znam, mislim, da li je moguće da neko to može da uradi drugom čoveku, drugoj osobi, i prosto ne mogu da verujem da on ima 3 dece sa tom ženom i kolika to mržnja mora da bude. Okej, prevarila te žena, okej, nisi uspeo u životu, gubitnik si, luzer si, pomiri se sa tim. Budi srećan što pored sebe imaš sposobnu ženu koja je bila jako spremna da se žrtvuje zbog tebe, ali ne zbog tebe, zbog svoje dece. Pomiri se sa tim da možeš da budeš ostavljen i da je to normalna stvar u životu i da se neće srušiti svet i ništa se neće desiti ukoliko se razvedeš od svoje žene. Molim vas, ljudi, nemojte ubijati svoje partnere. Niti zato što vas ne vole više, niti zato što vas varaju. Ona je imala jako dobre razloge zašto to čini i bila je jako nesrećna žena. Mr. Walsh, you can stand. Mr. Walsh, you will live with the guilt and burden of Anna Walsh's death for the rest of your life. As to count 1, the jury having convicted you of murder in the first degree, I sentence you to life in prison without the possibility of parole. At 4:55 a.m. on January 1st, he searched how long before a body starts to smell. At 4:58 a.m., how to stop a body from decomposing. At 5:20 a.m., he searched how to embalm a body. At 5:47 a.m., 10 ways to dispose of a dead body if you really need to. At 6:25 a.m. on the 1st, how long for someone to be missing to inherit. At 6:34 a.m. on the 1st, can you throw away body parts? At 9:29 a.m., what does formaldehyde do? At 9:34 a.m. on the 1st, how long does DNA last? At 9:59 a.m., can identification be made on partial remains? At 11:34 a.m., dismemberment and the best ways to dispose of a body. At 11:44, how to clean blood from wooden floor. At 11:56 on the 1st, luminol to detect blood. At 1:08, what happens when you put body parts in ammonia? At 1:21 p.m., is it better to throw crime scene
clothes away or wash them? Eto, dragi moji, uglavnom ste videli sve šta se desilo na kraju. Hvala Bogu, monstrum je dobio doživotnu robiju bez da je nađeno telo i mislim da je ovaj slučaj jako potresao ceo svet, ali najviše Ameriku i Balkan. I eto, ako niste čuli baš za ovaj slučaj, drago mi je da ste pogledali ovaj video, ali jednostavno, ne znam, mene je toliko pogodio, naravno da sam gledala uživo suđenje Brianu Walshu i molila se za to da dobije doživotnu robiju bez obzira što telo Ane Walsh nikada nije pronađeno. Nadam se da vam se dopala ova moja priča. Nadam se da ste shvatili šta sam htjela da kažem ovom pričom, da sam bila potpuno iskrena i koliko god bila emotivno vezana za Anu Walsh. Imala je i ona svojih grešaka, ali mizerija u odnosu na njega, iskreno da vam kažem, tako da pogrešila je osobu za koju se vezala, koja je rodila 3 dece, ali sve se to dešava, razumete me, u životu. Pokušala je na sve moguće načine da se izvuče iz toga, da nekako imala je finansijskih mogućnosti da se izvuče iz toga, ali eto, ta novogodišnja noć je bila presudna i on je definitivno odlučio da njoj presudi. Taj osmeh njegov, kad su ga hapsili, to sam vam već rekla, pakao. Znači, to kad sam videla, to mi je bilo dovoljno da shvatim koliki je on monstrum. Eto, toliko za ovu priču, nadam se da vam se dopala i vidimo se svakako u najskorije vreme u nekom jako dobrom sledećem zločinu koji ćemo obraditi i zajedno ispričati. Ljubim vas. Ćao!